Arurugani agwatano ya NASA mekuyumiritie barabara-ini cia Nyairobi mirurugano ya kwerekera ofisini cia kamiti ya IEBC. Mirurugano ya kwamurithia mwenagi murugamiriri munene wa kamiti ino Ezra Chiloba undu mwana kwendekithia mogaruruku hari kamiti ino. Arurugani acio makirutirwo mukana ni munene wa borithi guku Nyairobi Japheth Koome guthukangia indo cia muingi. Anybody attempting to destroy, damage any property, of course, we shall move in to ensure that protection is there. Anybody who has the intention to injure any other person, that one we are not going to allow. No atongoria gwatano ino Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, Moses Wetangula na Musalia Mudavadi matine yumiria kunyitana na arumiriri agwatano ino. Mushine wa Kisumu na Arurugani aya matida making'ethanira na maabitha a borithi. Arurugani aya magicoka gubara supermarket imwe na guthukangia miberethi ya maĩ taũni-inĩ ino. Arurugani aya ninga makihinga barabara ya kuma Kisumu guthie Kakamega magitongoria ni abunge ao na atongoria angĩ athure guku. Ona kuri uguo magavana athure makoretwo magithemana na mirurugano ino. Mwena wa Kakamega ona kuma maabitha borithi making'ethanira na arurugani aria mekuyumiritie. Borithi magicungiriria kuhuthira gasi ya kuruta maithori kana tia gas kwa murithia arurugani mwena wa Homa Bay na Busia kwa murithia arurugani acio. Kungi gukururuganago ni hamwe na taoni cia Bungoma undu umwe na Kitale. Na vile tunashitumu ile kamati inaendelea kubadilisha sheria katika bunge. Hiyo kamati tunasema ishindwe. Tunasema hiyo kamati riswa. Nasema toka. Riswa. Shindwe. Sisi tunataka uchaguzi ya amani. Tauni-ini ya Maralal kaunti-ini ya Samburu mirurugano ino yahamurithirwo ni borithi kumana na kwaga marua ma kururugana. No nyanakire ciuma ithangania mirurugano mwena wa Kabondo Kasipuli cokire kwambika gikaro gia thayo na maabitha a borithi. Nacereranire kururugana maita meri o kiumia mwambiririo na wa gatano kwendekithia kuhamurithio kwa maabitha amwe a IEBC na mogaruruku kamiti-ini iyo. Ngirifontera Inoro TV ritoreko na Macharia wa Gachuru.